Sada bi trebalo da čujemo moju koleginicu Veru Aksentijević. Zapadna Morava je u pitanju. Vera, da li se čujemo? Da, Vesna, čujemo se. Zovem te za 2 minute. Vera, koje su informacije? Informacije su da Zapadna Morava od podneva neprekidno ne dolazi. Trenutno je na stotine kuća sa desne i leve obale reke pod vodom. Za sada nije bilo organizovane evakuacije, ali je dosta domaćinstava dobrovoljno, odnosno tokom prepodneva, samo napustilo svoje kuće. Evakuisala se jedino stoka. Pripadnici Vojske Srbije su dobrovoljno negde popodne krenuli da im pomažu, posebno u nasipanju bedema. I ekipe sektora za vanredne situacije, ali i ekipe svih javnih službi i štaba za vanredne situacije su neprekidno na terenu. Oni su upravo stigli iz naselja Grdica, koja je trenutno najugroženija. Sa mnom je gospodin Kočović, načelnik sektora za vanredne situacije i naravno gradonačelnik, šef štaba za vanredne situacije. Ali najpre, gospodine Kočoviću, pravi poplavni talas se tek očekuje za pola do sat vremena. Tako je, po izjavi stručnjaka iz vodoprivrede očekujemo propagaciju poplavnog talasa za naredna 2 sata. To znači da će vodostaj porasti za nekih 30-40 cm i mi smo spremili evakuaciju tog dela stanovništva iz Grdice. Ukoliko bude potrebno da evakuišemo delimično deo naselja, sve smo pripremili mehanizaciju, ljudstvo smo odredili tamo i čekamo propagaciju talasa. Ukoliko bude bilo potrebe, evakuisat ćemo stanovništvo na bezbedno, tako da smatram da neće biti ugroženih što se tiče stanovništva, stoke i ostaloga. A naravno, poplavljena domaćinstva će biti poplavljena, dvorišta, ekonomski objekti i tako dalje, ali tu ne možemo da uspemo da zaštitimo od strane Morave. Ono što je najvažnije, dakle, kao što smo rekli, ljudski životi su sačuvani. Gospodine Jovanoviću, kritično je i na Gledičkim planinama. Gružanski i Gledički kraj je izuzetno ugrožen. Mi smo obišli to područje. Mogu vam reći da recimo Ravanica, Gledić, Godačica su u izuzetno teškoj situaciji. Ima na stotine domaćinstava koje su bukvalno odsečene od sveta. Preko 10 mostova je porušeno, šteta je ogromna. Ono što je u ovom trenutku, kao što ste rekli, najvažnije jeste bezbednost samih građana, koja u ovom trenutku nije ugrožena. Mi stalno smo na terenu, upravo se vraćamo iz tog kraja, pratimo situaciju na Moravi koja je u ovom trenutku najugroženija. Stanovništvo iz Grdice, Ade je u teškoj situaciji. Žandarmerija i Vojska Republike Srbije su na licu mesta. Ja apelujem i na svest svih nas, na svest građana, da shvatimo ovo veoma ozbiljno. Nije ovo više moj i komšin problem, ovo je zajednički problem svih građana Srbije. Mi smo u 10 sati, gradski štab je proglasio vanrednu situaciju, a kao što ste vidjeli, vanredna situacija je proglašena u celoj Srbiji i moramo svi zajedno da zasučemo rukave i da spašavamo pre svega živote građana, a zatim i materijalna sredstva. Hvala vam najlepše. Da kažemo samo da je voda u koritu Ibra još uvek, dakle, da je voda u Ibra još uvek u koritu. Preti jedino u Žičkom polju gde se nalaze rezervni bunari gradskog vodovoda. Oni su preventivno isključeni, ali što se tiče vodosnabdevanja, ono je stabilno u Kraljevu i voda za piće je potpuno ispravna. Studio. Hvala ti, Vera. Čuli ste izveštaj iz Kraljeva. A mi još jednom ponavljamo informaciju za sve one koji ipak odluče da krenu na put. Informacije iz Automoto Saveza o prekidu pojedinih putnih pravaca. Na području Čačka, Lučana, Valjeva, Obrenovca, Loznice, Šapca, Koceljeva i Ljubovije u ovom trenutku gotovo je vrlo teško govoriti o prohodnosti puteva, jer je većina važnih magistralnih i regionalnih puteva poplavljeno. Na pojedinim su oštećeni mostovi, a ima dosta i onih na kojima je zbog odrona i klizišta saobraćaj u prekidu. Zato ne savjetujemo kretanje na put u ovim područjima, jer se situacija na terenu menja iz časa u čas. Nabujale reke i bujice oštetile su kolovoz, pa je saobraćaj u prekidu na putevima prvog B reda na Ibarskoj magistrali između Slovca, Lajkovca i Ćelija, Lazarevac, Aranđelovac, Mionica, Ljig, Ljig-Belanovica, Aranđelovac, Valjevo, Kosjerić u mestu Podbukovi. Preventivno je zatvoren i put preko Iriškog venca na deonici Paragovo-Iriški venac za sve kategorije vozila. Deonica puta prvog B reda Batočina-Kragujevac kod mesta Jovanova gde se koristi obilaznica.
Mali Zvornik Ljubovija, a zatvoren je i most preko reke Kolubare u Valjevu, pa se ka Debelom brdu i Rogačici može jedino kroz Valjevo. Zbog poplave blokiran je i granični prelaz Badovinci sa Republikom Srpskom. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na putevima prvog i drugog prioriteta u ostalim regionima saobraćaj je otežan zbog velike količine vode na kolovozu, ali su oni prohodni uz moguće povremene prekide i kraće zastoje. Ovome dodajemo i informaciju da je od jutros obustavljen železnički saobraćaj između Beograda i Niša, jer su poplave onesposobile oba kraka niške pruge. Sinoć je obustavljen i saobraćaj na pruzi Beograd-Bar. Večernji putnički vozovi saobraćaju preko Lapova i Kraljeva. Zatvorena je i deonica Ruma-Šabac-Zvornik. Pruga Prahovo, pristanište Zaječar, na deonici Brusnik-Trnavac zatvorena je za saobraćaj od sinoć zbog odrona na izlasku iz tunela Tabakovci. I još jednom prognoza vremena za sutra. Danas u našoj zemlji pada kiša umerenog i jakog intenziteta. Na planinama pada sneg, na Kopaoniku ima 30 cm snega. U većini mesta očekuje se od 20 do 50 litara po metru kvadratnom kiše. Na zapadu Srbije i u Sremu i do 60 litara po metru kvadratnom. Sutra oblačno, ali što je najvažnije, padavine će oslabiti. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Za vikend umereno oblačno sa manjom količinom padavina. Naredne sedmice uglavnom suvo i bit će toplije. I to je sve što smo vam pripremili u emisiji Ovo je Srbija. Sve najvažnije informacije o poplavljenim područjima možete čuti u narednim informativnim emisijama RTS-a. Sa nama budite sutra posle 15 časova. Prijetan dan.